Kani gedai ko All India Radio Shillong ko khubor ban pulido Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko khubor mentaga step Menteri rang badu kari ulaong ba on kentup eki kam khayi delang ba dikhutia hapo ka micro small and medium enterprises MSME Kajingdon ki bakot na kajingpang COVID-19 hakari India kalakio syaka khandai puhnyo point not nriyo na kasispa Meghalaya sauspa andropo ngut kibreo kelio thamai kajingpang COVID-19 henen kesni kat basan spa arpu arngut kilakot Badu Vice President kari ulaban halor kajingdon kam ban penne ekiktian kenang banyada yala kilariti Haswa begin pa syaka kubor kebabdia ingin syashkor kani kajingpen bana kebadon kam Nambar kajing don jong kajing pang COVID-19 ngi kentu ikinong sengap jengi ban om kensting nri ban shim ya barok kilat jeng yada ban kituk beladap South San senam karta shaneng beladap shim megawat ban kong jong ketika bakin shim megawat kebaar ondala day kapor Boy elade ha kajing shingan bat yada elade da kebobot ikini kilai teligi rukomle kibasuk Dengi kimas penjengai nikiwai bat sad khoi bhaya lakikti bat kedur khmat Na kebenta ki jingtip babnya bay day bat ka COVID-19 pila ban phone hakidiki number ya rap jongkari ki badai not iwei ar like handai nyo pranot saunrio but iwei not nyo san but ki number ya rap jongka jela Meghalaya ki day iwei not pra but iwei not nyo not ka khubor ka babnya Menteri rang bado kariu Narendra Modi ulaong bag sarkar kala syem yak senjam ke bakongsan ban kentup iki kam khayi dekhutia bat delang hapo ke jingterikam micro medium and small enterprises MSME Menteri rang bado ulaong bakani kaniarap iki nong khayi ban sok ka banyo jingarap pisa banyo ki weki jingmentoy bat kan kentio ya ka kam jongki ulaong ru bag sarkar ka IT lut ban penkup bor iki nong khayi Menteri Ketenat MSME Nitin Gadkari ulapan mena yaki kendon bathamai ban kentup iki kam khayi bamdai ki karkhana he hapo ke MSME Ulaong bakani kan penmento ya ar point san klur ngut kinong khayi Baro shikatai kinong khayi badelang badekhutia omshum la kentup hapo ke MSME Henry menta da kejing terekam ke bathamai kini kinong khayi kinla ban penrung kerteng elade hapo ke udiam registration portal Kumba life saw klur saw punreu lak teli ki dos jong ketika yada na kejingpang COVID-19 laai hakari kat haduk mentah hapo ke program ITK. Katenat kakoi kakia ke sarkar pedeng ke yathu bahaga jingdan ki bakot na kejingpang hakari mentah kalakio syaka kendai punyo point non henriu na kesispa. Hapo ke program ITK jong kari laai saw pulai lak kendai hajar teli ketika henen kesni. Katenat klethu ru bakumba san punyo hajar ngut gibreo kilakot na kejingpang COVID-19 henen kesni. Kajingdon ki bakot man la kesni katam man kejingdon ke bayo thamai ke kejingpang mentala san fu arsni. Meghalaya sauspa anru pongut gibreo keleyo thamai kejingpang COVID-19 henen kesni. Badakine kajingdon gibreo badangdon unu knyang jingpang kalong saw hajar san spa prapu saungut. Kat ba ki bakot pat henen kesni kidon san spa arfu arngut. Kibala klat Meghalaya henen kesni na kejingpang COVID-19 kidan henriu ngut. Badakine kejingdon kibala klat baro kalong praspa sanpusan ngut. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ke pentip bakaladon kejingpen bed ya kejingyat ki kali kamai nadu lasai kesni ke santarik unaitung hadu ke shipho tarik unaitung nadu ke por henriu beje menstep hadu ke por henriu beje janmiet. Na kebenta ke Shillong bagi jaka bamarjan bakentup ikishnong hapo ke maulai maupat bat meliam CNRD blok lasya ya arpo na kesispa kini ki kali kamai banyat ha kesisni bat kimdei bankit gibreo banashabar kini ki jaka balakedo ha ka santarek menta ubnai kata lasya kesni onsya ki kali ki bakut u registration number ha ulai bat saw bakinyat ha ka hendriu tarik ke kesni baar onsya ki bakut ha usan bat hendriu Haka nyo tarik kepada kesni balang onsya akibakut hau nyo bat pra. Haka pra tarik unaitung kepada kesni palai onsya akibakut hau kendai bat not. Haka kendai tarik unaitung kepada kesni thodeng onsya akibakut hau iwei bat ar. Bat haka shipau tarik mentau benai naitung kepada kesni sajan onsya akibakut hau lai bat saw. Na kebenta ke suara bat penusla civil subdivision onsya lai pulai na kesispa ki kali kamai banyat haka sisni. Ya kejingpen bet halor ke rukomyat kini ki kali kamai on kemi daki SDO civil bat kenyat tang haki subdivision lajong. Na kebenta ka mau rengkeneng, mau kunrau, mau senram soyong bat mau plang CNRD blok on sya banyat lai pulai na kesispa ha kesisni bat kenyat tang haki blok lajong ha kesni baple ya kejinge deyat hiat bat ki kam ki jam.
Kani ko kubor ka wan chapi nak All India Radio Shillong. Vice President Kariu M. Venkaya Naidu henen kesngi ulaban halor ke jingdon kam ban penne ekiktian namar bakalong usyabi beneda yala kalariti. Ulong bakaktian kadai ubut luom jong kalariti. Vice President ulong yakani haba jingkren lengba ke internet haga jingrakhe dapsi snem balatep kom ka athar jatia samkrutika samelamnam jong kasri samskrutika kalasa radhi ke sengyada lariti ha Singapore. UM Venkaya Naidu ulakran ru syapang kawai ke report jong United Nations ke boong bakawai ke jak tian ha ke perthai ke jak no manla ke artayo. Ulapan pau ke jing sokya basispa kandai pun riu teligi ke tian ha India kidan ha ke jing ma bala ban jak no baru ulong badai ban le ban pen KM yaki. Ka bedin kelam ka badai ka wei ni ke jing lek men ba kongsan bat behe tam jong ki penar kan long na do ka pratarek hado ka khatwei tarek mentau benai. Haba pentip syapang ni ke jing lek men u presiden ka Senrat Jawai u ba OR Chalam ulai thu ba on omla ban penlong ya ke jing lek men ke bahe kumba julong ha ki snem ke belalet. Ba dia baru ke jing lek niam ba jing rakhe on penlong da ka babur renti ya ki standard operating procedure. Ki dorbar jong ka Lok Sabha ba Raja Sabha kin sedang ha ka khat khandai tarik mentau benai. Ka Kabinet Komiti na gebenta ki kam jong yang dorbar thauan kari ha ka jing yalang jong ka kala ai jingmut ban penlong ki dorbar liur jong ka Lok Sabha ba Raja Sabha na do ka khat khandai tarik mentau benai ha do ka khat lai tarik unailar. Ka sarkar kala banwan ra ki babun ki bil ha ka ne ka dorbar. Ka ne ka dorbar liur kan long ha ki arphosni. Henen gasni ke dek jing rakhe ke Indian Christian Day ne ka Yeshu Bhakti Divas. La rakhe ke Indian Christian Day ha ka lai tarik unai tung ban kan ma gasni ba St Thomas ulasha peniap ko martyr ha Chennai ha ka snem nyofuar hadin ke jing yap ukres. Ki rongit Catholic ki sheme ke ne gasni kum gasni buram u Thomas bakhoj u apostol ke India. La kan ma buram da ki rongit Kristan ke India u Thomas u balawan ra ka gospel se India. U Thomas udah wei nagi senran jong uji sukres. Ketika Covaxin basna hi ha India kalapedi bakatrekam nyo poin pra na kasispa haki badoni gidak kishen jong gajing pang COVID-19 ha gajing kemi ka balai gajing terekam jongka. Ka Bharat Biotech kalapen menai gajing shingan bat gajing terekam kani ketika henen gasni. Ya ketika Covaxin lasna da ka Bharat Biotech rengkat ke jingit relang bat ke Indian Council of Medical Research bat ka National Institute of Virology. Ya kini ke jing kemi ya ke jing terekam gani ketika lale haki arpsan teli gejaka hakal lengkari haki arpsan hajar pras pangut ki beliau ke balawan cakmat ki ba hakarta bah pedeng khat pra bat kendai pu prasnem. Ya artli ki lengsun bapnya so bat kiwe ri on sabo sho hakathan stelam mingi bat ya kini on bo ha Impal bat Agartala da gajing temu ban peniar kilat penya so hakane kathan. Ya kanile thu do menteri khana akatnat Development of North Eastern Region Ujitendra Singh nen kasni. Ya menta ka kat lengsun ke bapnya so bat kiwe ri hakathan stelam mingi kadon ha Guwahati. Ulong baka sarkar pedeng ka kwa ban penklan ya kayo ka kod andal kod ke jingpang COVID-19 bat kan sedang ban kemi githan bampat jukmi baro shikata. Menteri Katanat Environment bat Forest ke Jela Assam Parimal Sukla Baidyah nen kesngi ulaple ya ka Dihing Patkai National Park. Ka Dihing Patkai ke deka National Park ke Bahinyo. La ban penkan mau hang ne bau menteri rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma ulapan penaban play ya ka Dihing Patkai National Park menhaga santrik ujeleo ke badai kesni penne Maryang. Kanega National Park ka ruspa ha ka jingdon jong bon ki jingthau ba em bakenthop ya ki jingthung bat kimerat. Menteri uleawer ya baro bani emsuk bat ka Maryang ka ba ai jing em ya ki brio. Menteri Katanat Electronics bat Information Technology ke Sarkar Pedeng Ravi Shankar Prasad nen kesni ulong bakalong ke basno tanat bani I bakirensan baper jong ke social media kum ka Google, Facebook bat Instagram bagi bod ikian batamai jong Katanat Information Technology. Menteri ulong bagajing ai kai pot jong ki bedai bat kajing bod ikian kaya dai bat kajing weng no ikinu jing tho ki bapersya ya kaan. Ka Facebook kala dep pha ka kai pot bat kala le ai halor ki laipo million teli ki jingtho bakran sneo bakran persya bat nyo ben ya kiwei. Ka Instagram ru kala le ai persya ya ar million teli kum kini ki jingtho.
Hapo kian batamai jong ke information technology kini gerensan jong ke social media ken hab ban ai ka kaipot man la ubnai bat gi hab ban yatho ye gi jing ujor balayo bat ki senjam balashim bat katto ko khubor kalkot akan step ka balawan chapina ko All India Radio Shillong ni pengen mai pi ginong ngap bah ka por prabaje ni so baga Delhi station na ka banta ka khubor hakaktin hindi ka ban bod ka khubor hakaktin fareng ha ka por prashteng ni pengen mauru bah ka por kendai baje na ka station pinyo ka khubor na ka thanch telam mingi hakaktin fareng ka por menta kala janda partan praduna san minute